Abatuura abetoroire ekibira kya Kasyoha Kitomi okurwa omu districts za Bushenyi, Rubirizi, Ibanda, Buhwiju hamwe na Mitoma bavugiineho abakuga omu kurinda ebibira hamwe n'endiijo myanya y'ebyobuhangwa okutema empenda okwo ekibira eki kirarindwe. Aba bashabirwe okurinda kurungi ekibira eki n'ekigendererwa ky'okukikuuma obutacwekyerera. Program kereyishe ya PDM tujejumbire tutagira ngo turi aba CFM tuine NFA yonga kuturabe tuine ebyenjo ki tuine obutomoro ja district nyaburi wore kangwa benjo ki abo group ya Katiga bargamu bazana no group ya district ya benjo ki hatu mu district cyo nabagambe ibinde kukwenda mu district yo tubereza n'abatakwati Ijobe lingaba amabati g'urugotera amabati rukume na rwenda kungamije kushanga kuko CFM yanyu hariyo n'abakwe batwara ngamabati g'urugotera because it is an income activity ushanga yina bine we don't support them because we don't know them because you are modest kofania Mukuru w'entebe ya Katana habwa district y'Ibanda ahire enshonga y'abanyamyogo mu ntunguka abari kucecereza ekibira eki kandi ho n'aba bashabira aba National Forest Authority oko bahemiti yo kubyara kashunatejo n'omuti nigurabya gugire binanka nk'ebinyebo ebyo nobasa kubikaranga obinywera cyayi ningo shekure obiteka mu mboga mu byo kurya nk'ebinyebo mwana mwe nanigira ku NFA na Nature Uganda. If you would help us to get those seedlings abantu bakazibyara mu compound kukirinda atasida kuba it is a cash cow. Bamemba ba group sezezo kureberera ekibira kya Kasyoha Kitomi basimira ba Nature Uganda hamwe na National Forest Authority ahubwo kubahwera bakabaha ebinde byo gukora ekibahwerire kwihamisha ha kibira eki bamanyire ngu omugashogona no kuzo beteri twayeterana tukerundana nituzakoresha amani kwabiro ushomesibwa no kwetegereza mwika harozwe kibiro shanga wishomero kandi mu abana sangwe extend abo batandikire kubatana universities kuba kamuranga hariyo abeji babiri mu area yejo abahereza university cyabishita kabaga wabira ro kwiga no kwinga Gasha Konesmas ndi anabo